Good morning, ketheka sana kethi cherukiriro ntuku ya Jumatano tariki 12 mweri wa 10 mwaka turi ywa 2025 ndina berege batirukiriro ku irwethirite rwirutharime ya burabo korubu ina ndina itomi nkotho abyo gucokeria mwathani mwene nyankatha no ntubantu kwingi njairomba kwithira aitutirimanithia au Kirimeru TV. Good morning once again na karibu sana nende nkugwatwa gene kirindeto Kirimeru TV rukire nkumenyethira yarere kaunti ya Meru ome ya Meru na kinya nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya tuthiatire kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatire ukulukira Signet na kinya Pang Meru TV kenda kugwata ndeto kathumba tukiambiriria nirichirikitie utukinyira methene yetu ya ndeto Kirimeru TV rukire abunge bonthe 10 abakuma kaunti ya Meru bakiari ba atiania istinendi bawite po bagete na mbere na kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki arabareganite kana barega gwitikiria ndeto chia atungire bararegani ni thirikari bakiwa botirira kinya abethira bagitonya kirurutero rungi ruregani ni thirikari bariwa nendebo iboretia Meru kwa kuthira bakitambira na kugwata mbaru Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki no tukwe na maendeleo yararetete kaunti ya Meru na mirandi ingire kitawirane au kinyanilia kaunti ya Meru no kabetite na mbere na umithiati ira riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Andanis Muturia wa Thirinja. Ni abunge bonthe kuma kaunti ya Meru barabara watuekani ni mubunge weshiwa mbuika chiganisti mpuru buri kirimo cha maneno atongore mwanya kumaonde kiguchwa. Abunge baba kiari baonekani kuringira Rais William Samoei Ruto ndebena Kithure Kindiki arabarombecha kariba wita na mbere kumba kwithira bakota thirika William Samoei Ruto mbaru. BBI timu Meru thirikari ni waka barabara kuthia ate mokareo thirikari ni kuithia skuru utete mbere ya utuku thirikari ni waka KMTC ni kwa ya tobiki byote ni wika stima ni kuithia BBI timu Meru kenda tu haikuwa wata bakura hata kajiaga na ango bamwe CHPs ndo bakuga yewi flagship we mwe na mheshimiwa William Samoei Ruto hapo wale CHPs kale na ango boto kwenda kanyamogi mukoni kanyamogo kayuma na kebiri kale ko na bantu tuliuga bambo tugeta nambere kubwarinde muntu wangu genjaga ira CHPs bagwita wala atagare na alipo miangaile alabo myetu alabo aida lakini ni wale kitu kingine ni mwaka wa tonto mwaka wa mwake para wale kunate ni kutidwa emulika ni adile dai na kwenda basis tete wako ilwa yao tuna asas sio kwa nini kinuri Elwado yao tuna huduma center, elwado mkidori. Elwado yao tuna house, na mkidori, na yoga yao na family wako. Elwado yao tuna KMTC University, ewa tena ya Kayambara, mwangani wa Tlomchi. Elwado yao tuna pesa ya Kaiga, ila profesa wa Baraka. Kojo, no ya Kaiga. Elwado tuna market ya 320 million. Elwado tuna market ya mulika ya kumukirwe ya 8 million. Elwado market ya kumati ni akumukirwe kama natenda. Ngurukia tongore baba wete baziti gere Kithure Kindiki omba kwithira gichuno gitike weke munini wa Rais Kithure ntutite baite bageta na mbere kumba kwithira bemokaria. Na Meru community sio ya mtu mmoja. Na sisi hatutaki karata. Tunajua kwamba Mheshimiwa William Ruto alituangalia ndizo moja. Akasema kwamba Meru haija kupata uongozi. Akampatia Kithure Kindiki kama naibu rais. Ndipo sisi tunasema kwamba tuko na imani na serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Tuko yanarua nguvu titi yae. Nguvu abakochi ya mtoni wako. Barabara chirangi ya mtoni wako. Interview vyo mjantu betu yuma thirikarine kana yuma kirupinzani ni thirikarine kana upinzani ibu wete kia mpuru wa buru mheshimiwa bena William Ruto
na kithore kende kina babu ibugwete kibwe thirikari ibugwete kibwe thirikari oli ngiye ni wina runani ya thirikari kwa ora ukenda mwente to ingi cia kamankura bumenyaga kwenda kugurita thirikari na kuba tu amero kuroba mawele tu mbona hii president we are mature enough we can do our things on our own. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo mwananya president atotambua tuna Meru. Tunenga deputy president, prime assistant wawe na utotambua na kama hapo ibao. Na tutotambua kitabu tutambue. Tumeutubao, tumeulaitwa ikiongo, tuteko kubariki. Kinyati to kula kumbile na itara Mount Kenya East. Koroma, pesa pota na Mount Kenya East yone ile. Mporo, bukotiki area ni mtu wicho kubia. Obo mtu kumio kubia atawekera yote. Nongeza maendeleo. Lakini mijitiania kwa wote atikoka tu. Toma, mudongo wa scratch mbage scratch jua. William Ruto no to kwa Mungu. Na tutaragera kinga tumotoa na babu wote kuone bono ki ute mtu kufierwa babu wote bratuwa tuta. Professor Kithure Kindiki ni wetu na tubanduki na we are not negotiating. Sasa na bwata kanya geto kuthikira twatu tuthikira pejereaga mekidori bena rungu na meshinga paura betu lakini neba kwenda kule chetu uthia bura bunge ba ibonekanite kuringira ndebe kia makeno peo pa kiromba rombite mwanya kumba kwitha yukume kia meneke na tega magabo ya makeno peo ikia magetu ikero mugere ya magabo kama hapo kama ndio msingira lai ikira national party Noto balik ke nakal ke nama. Ogiana, na Mombasa. Ko dia boleh tu lain national party. Muga wana ni muga wana apa tu. Na itu wana kwa election iko itu kalani itu kosoti. Tu alisa kama yetu kinabunge bakwana ba Meru na Kenya wingi. Mungu atotelia. Na atotelia ndio kuitotelia. Toko na bunge bodi toko da benda sio dilisa kono miliki ya bunge bangi kiama kia no peo kiama kia babwe ndio na hapo ina kamshero kidogo shetani ashindo pate lindazi bagetwa Kenya mzima mheshimiwa Mpuru aroka au ukire ali pate linda na pate lindazi baka imono kanderu pate linda muje bakana to Mpuru ole aruje na ndio ikirene kiama kikinya no tutwagekera inya mimi mbele naona ikiwa sawa sawa. Harambe no peo watu mbona harambe no peo harambe no peo umseme na mto no peo tena kidege no peo nyambo wa koni no peo nyambo wa kana no peo nyambo wewe no peo kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda mzimuturia wa Thirinja. Iwe ya muna mwandiki wetu wa Ntheto Adams Muturia wa Thirinja thirikari ya kaunti ya Meru irungurwa ngavana wa Meru amutuma ntwethi bethirite bakiongela kigina kyo gima wa mwere kumakiri milioni amana yele ya 23 gatanta inyanya wita kiri milioni mana ya 3 akenda utiero giwa mwere kaunti ya Meru ibukomba kwithira bukiagirithwa na njira yagirite nende muthenya yoro akaunti ya Meru ni robere kwithira ikenenkanira ndawa itikunira milioni 51 gatanta ithanthatu ikiringathanua na nende ndecho betu kwithira chikenenkanirwa ingi milioni 41 gatanta inya kuma kiri KEMSA na kinya milioni 10 gatanta ile kuma kiri ment nende chombe bile abyo betu kwithira bikuluka anda wicho betu kwithira chikenenkanirwa achia 60 na inyanya gatanta muhanja kenda utira kaunti ya Meru ngebo mwere ibukomba kwithira bukiagirithwa na njira yagirite riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi.
Thirikari ya kaunti ya Meru narua nirekerete ndawa cia mung'anaju wa nguruki ya ciringi milioni 60 kuma kiri kambuni ya KEMSA na Medi. Mutaratara jo gutongeretwo ni munini wa gavana Linda Kiome wa mwena wa waziri wa ugima bwa mwiri Ndagitari Dennis Mugambi kiumia kimwe kinyume ya kurekeria ndawa ingi cia mung'anaju wa ciringi milioni 59 ndawa ijiri wiki rigiro gukinya kiri dispensaries cionthe aja kaunti-ini ya Meru. Kiathira last week itware aja tukieja na ndawa twena mheshimiwa deputy governor na ndawa itwa flag layoff ndawa cia nkuruki 50 million na ndawa ichetete chibitari ira tuga chibitari cha level 4 na chibitari level 5 chibitari 16 ndene Meru County na Arua kairi njumaine na Arua tomba kureta ndawa ingi nkuruki million 68 kana 68 iria nacho ndawa iji kethwa chigita machibitari jetu jare jetwa dispensary na health center na machibitari jau machibitari 213 na ndawa iji turenda ikinyira mwananchi wonde nare ore bwete sibitari uria wajitwe na gukethira kwina ndawa tutethira kuma narwa gweta mbere tukethira twekirete ndawa sibitari budget chetu ni kurungamira ndawa na tuka make sure ndawa ibite thairo ikigituka niyo ndu atongere baba baritete mukana kiria bithaba ugima bwa mwiri iguru ria makarika ja kwendia ndawa kagita cia kinya kiri macibitari bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirite mutaratara jo kuthingatira ndawa iji gukurukira mitandao. Tafadhali itwethirwe twe accountable kana tukaria ndawa iji kenda ndawa iji chiumba gutethia muntura wenturene mwajora wenturene tutikwenda kuigwa cases cia ndawa ikiura kana cases cia ndawa itikumba gukinyira mwananchi. Kiariti bangu giba thirikari tafadhali ndawa iji chiaje chia kinya sibitari ikauma sibitari itinengero kiantu bara babwirete kwithirwa bakinenkairo ndawa iji. Thirikari yetu ni kuthithia digitization kana ni kuthithia mutandao jwa ndawa thairia mwaje ta sibitari aketherwa record chiawe igikawa ndene mutandao itwekete infrastructure ya kungana ke sibitari chetu chionde 229 chionde ikenda mwaje ta sibitari ke point ya service yonde akethra ena record yewe. Ni aranda Ndagitari Mugambi augite thirikari ya kaunti ya Meru ni iritanirite kiri kwagirithia ugima bwa mwiri kiri mwingi kigina kia ndawa ikiongereka gukinyira milioni 600 kiri mwaka juju wa thirikari. Mwaka juju wake itumbite kwithirwa tugikaira nkuruke milioni 600 charaja kethoro ja kugura ndawa na giki kyo kiumia kia biri kira tombe ikuthwana ndi tuko distribute ndawa ibukumea mwaka juju wa thira financial hii tombete kunenganira ndawa cia nkuruke milioni 623 na ndi turokereria budget yu mwaka milioni 603 kira tukwenda kuga ndawa iji igagukinyira mwaka nturene ari ori mwaka dispensary yu nturene kira nkwenda kuria wananchi ni ate gukeje ikuthwa ugwe nombi ukiuga hospitali itina ndawa tafadhali ndi dispensary yaku kwambiria ruju jonto ndawa iji kethwa chigo gukinyira. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Mbunge wa Ikuru kaunti ya Meru na bet kwithira kiliunga ntere chanjo tene rirarira wandi na lumba kwithira kilungire gikundi kumikana ya mutuma kirimene simbi ona bakwithira kibatetheri na mbecha cha kumba kwithira chiba kuna nende amembe bekundi ke bakiari baru baitete kana barite na mugambo yimona ntiri bakuponende bagete na mbere na kugwata mburu karambuka ile miaka itene konde kaita kara kwina thina na kinya akaita kara abagukenera no tunaboneti gutwika mutongeria akubarika na riboti ya mwandiki tu wanthe to mwende olaibuni.
ini mpena kemi kiri mbunge wa Mwakuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia arako liongerete gikundi kia mutuma kiri mene CBO na nikendo abatethia na kigina kira kia abatethia kwambiriria mirandi ya witi na mbere ya ikundi ki cheki ene ngiri 150,000 woni nkwangaratania muno Kimiru Gichwairi yani radio roketwe nkira wa inkuga ngiri 100 ndenda igana na ndenda kuga ngiri 100 kwa urandere ngiri 150 na yote yumwisho. Thank you so much. Bakiaria memba ba gikundi ki bari wakailemene wa mutongeria wa mbere ukinye kundi-ini kino batethia untu bakua baetana mbere wa muwatambaru bonene kinya kukaura kana kukara Kirimene CBO narua ndina okujibwa Kairone Wirigiro CBO ndina okujibwa Kendi Kabutu K CBO ndina okujibwa Mugae people with disability na ndina okujibwa Kamutune Muchiongai iria mweshimiwa ombete gutethia mantu neja na itu kuigwa ga nuntu mbecha iu gachitara cionthe ndene rwiriro rera mwankira thai ugejo tara mbecha iu kuma riria mweshimiwa atonyere pawene ndeza sawa kuma riria mweshimiwa atonyere pawene na mwanka u akinyite no mbete kumabelize ngurukia shilingi milioni 1 ndene rwiriro rera uria kuija kiri babu nkenderea kuga tukwirega bukagita atia utera nkatho cia twigwita tumwire ibwega tamwe ni kuwe mbere no kuiza ariku nandi gatwina nganja na mtoro ande antu au no mwanka tutegere bwana nandi tukarato kwendeta twinza na kinya 2027 tukaugo amoni ani mama safi kama oku Kailemia na thithetie karikara kiao na kuyukia kana kamwe kara kaumete njete uchumba na kuaka watambaru na njira yo karira bisi untu buringithetie antu bagikundi kibu nene ngakajokia na unbitanguge na scholarship mbona ndanekera mtu mbasiri ngiri 5 kwa ngiri 10 kainya 30 rimwe utuwe amutethia untu bukua ende tweta public participation ndiabo kuyukia mwana bwingo bwambera jokia ente kajokia wa sonko kao ndomithie na bate na thina nuntu gukambithira obisi ndomba kumenya no ukatwo unde na 700 yere ama gafu ekora mwana tu ni thera na mwisho na ndenkajukiria wange mukurogwa na menyere orankari au na ntethairia muno na kurira fisi ana bamwe barabara meri na ikiate mjogo nteko jokeria mami nyari mos kumi kawari anjokio bete na inya nyomba muthomithie no ntu wokeja kurimia nawe na inya mweshimiwa kauga kana kau aumbira kinya oaja tugagekira ki scholarship kenda kathoma na kathiria na kuigorokono ria chamania athiria buria na igwa ni thithi oria kia butagwirirwa ntubu ikuthio ntu bata muno kana kau atuyukiria twacumiritie muno na ugachangira jojo ningwetika mantu ageta bwega kiripotera Meru TV kuma Ruiriro rera bori mbeta wa mwende walaibuni iwe muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende walaibuni no tuboriboti una njira endi kunduko yayaro akamete ebe yogimo mwere kuma kaunti ya Tharaka Nithi beretherete bena muchemani yo kwariria wagibanda wara kwetherete abukirumira anene kaunti ya Tharaka Nithi nde bakiaria barabura kwina bataya thirikari kumba kwithira itonyera na utiro gibo mwere akaunti ya Tharaka Nithi bukomba kwithira abukiagi thina njira ya kwagirithia ugima baba mwere ni utira kwina ndawa cibitari cia Tharaka Nithi kendendera mtu Tharaka Nithi gete cibitari akethira kitethekana ndawa riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna Tugo ya munde kamete ya gemanto maguma ba mwere ni ruthete kigomano ya kuruta maoni kana public participation ndeni ya wadi ya mukodhima koni manto mabango wa mwanka wa ngiri 2025 manto ni maguma ba mwere muchemani ujo banganitu ni kamete ya manto maguma ba mwere kaunti ya Tharaka Nithi jore njero ingare MC wadi ya ng'ombe oboga kamete ino biro ino ni kuregulate masibitari makamberia kwithirwo mena committee mbejiri kuonekana igatumikaga cibitari-ini na itwachokia twaria raisi bado cibitari nyingi ri kwaga customer no tugutie ndawa koguo na mutariite no kwandikirwo ikazi bure ende biru ino ya kuruka oneka ria gutumira boya thirikari ino iriku igatumira thirikari ira cingi kaya
itetherie masibitari metu antu batige kuthi kuntu kuraya ugethera mtu mete ke Murukima thiete sibitari Marimanti na ilhali kwina sibitari ke Murukima kite na ndawa ukathi ukethera sibitari ya Karwamba sibitari ira itie na ndawa na antu baba thiete sibitari inu na antu bathatu bana ukethagira mweri ukuthira na matu bayatarete tubana lakini ibura gutena ndawa mbiru eno no etetherie ndawa inu kathungira masibitari ugatwekende kila mali ukethwa kwina ndawa na boroki kwina ndawa no umbesa ikethwa ikioneka cia thirikari nontu level 4 level 2 and 3 antu batie tukuliba ndawa ithirikari agitukubalibira thurusha mbiru eno ire sheria antu bakamenya kuthingateria wana MCS bakabeta kuthingateria na nontu sheria tikethenda kairo muntu umwe wana assuming akara ya kuruta wira bubu batie this time thirikari ire kaya karumbu ya mbiru eno igatetheria tubatara kanthi county kwithirwa bakiona ndawa masibitari na agumici na araba umete kunde aga kerengana na likithete kuri na batakira sibitari tharakanithi kwithirwa iri na ndawa nontu ngavana wa county no Onesmus Muthomi Njuki athiritwo ari mukaririgite wa gibaba mwiri it is very unfortunate nontu tharakanithi county thaino gutie sibitari thawe na ndawa na chuka general na Marimanti na Magutuni na Kibunga gutie bantu gwithawa kwina ndawa nontu nio thirikari tharakanithi county itakiatigaririo gibaba wa mwiri na kwagithoni muno na ikuigua kwina thirane muno ntu ngavana wetwara twiri ari chairman wa health lakini buti thina nontu ni ignorance no akaya arekeru chionde kira gikarika gutie ndawa chitha wa sibitari na ikio kitumi kuona ngavana Njuki akenda kuigira mandaktari kibanga tagwenda wirano tagwenda kwa guntu baira ndawa na nurongo gutie ndawa chitha wa sibitari in fact department ya health ni guntu kuma gutiganiritwe muno mandaktari mama gupromotwa ki baba kethagira mtu promotwa ura mukuru akatigwa ungia ka promotwa ki njeru wetu kuga nkaromba na tukiaragiria biru eno wana enkurukanete enkuruku no engaba no riku natia kutawira kiwe natikire mandaktari wira wao barute wira wao kugu kira mtu na rutawira ro batie daktari rutawira wao antu bonte barute wira ngaba na rutawira wake kugu ketho tugutethania utienda wachira wa sibitari gengara akiuga mbere na kaya gukoro kegatethia nene county atharakanithi na tithaino gake kinya miange kaya nontu biru eno nontu atare ogo kana atare o mere sheria withawire ogo wanrera muntu akwendia njobi kinyume na menyaga no kiwa timu gwate no agwato nontu kwina sheria kogu mbiru ene kethere rugamirite mantu mega muno neno nkenda kuthingatira ndicine tekethwe na raisi kumenya atiri mbeca cia sibitari fulani akurea kunenkanirwo iki na cia nenkanirwo igie kuruta wira nontu bwake nontu inu ithagirwo iketherwe ri oversight iketherwe kumiki oversight mwena ni well very easy nontu mbeca ikethera na gwa sibitari ne agatumira mbeca ira at the source o mbeca bakethwa bakurugura account yao mbeca ira cio ndikwithira nwara ni ira bagatumirwa na irikari bwisha cio ndikethagwo ira account ni ya sibitari ira management ni akathie karuta igakarande kwanza ikabanga expenditure paka mimbi ba kathi kugura kenda batumikira sibitari kuringa we bati koguo ni iketherwe kumana kuri county government directory nontu kethwa kwina committee wanoke gwi in charge wa committee no chothe ke wari CEO atigwe na power nontu ina masignatories na ntubangi baba ketho bakirani sibitari kogu sibitari nyamwira biru eno igatetheria na inya muno Tharaka-Nithi county government magejiga mugeke Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna iboya muno mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna nontu bo riboti na njira ikinyanirite na riboti ya Ndagara Waiguna yatukinyite ndeka 23 nyuma ya thaa mucherukiri kumba kwithira chikirwa mbokete kuria nontu nchokirite kumurika mangatheti na njanire kwendi gwatirite ngatheti ya The Standard na kinya mathaa yatutikiringa kuthomera ngatheti ya The Daily Nation ugeta kuraya